Kalong ke jingsarong ke bakrau, ya ke Kyntiew, Hynniewtrep, ke ba jupadan kam de Khasi, ha ke ba uba yada Martin Marbanyang uba de IPS Khasi, ha ke jela Karnataka, ula Seng ya ke ke klub football, Kiba de ke klub banikong nari Khasi, ha Bengaluru, ni syabar ke jela jengi. Lasdang ya ka da ke jingtemu ban pelilinti ya kirang ilekai Khasi, ki coach Khasi, physio, manager, bat kiwe di kikam by day bat ke football. Iakane ke klub la ai kerteng da ke Hynniewtrep FC. Ke berang susdang mi thamai, bat menta ke don ha ke jingkun ha ki tournament berper. Bat ban penkiu iakane ke klub lawan banyasnok tilang bat kiwe pat ki Samla ke than chate lamingi, kum na ke jela Assam, Manipur, bat na kiwe pat ki jela. Ha ke jingyat lenti ban lom ya kirang ilekai, ki don hi ki ding penkiang ke ba kimat. Tangba da ke jingye trelang lala ban penyat bet ya ke kam, bat ya kirang ilekai la lum da ke jingerap ki para Samla Khasi. Lingba ke jingilekai ha ki tournament bala pelong da ke Khasi Student Union. Bat ki bedi kila la banyak kendu ya ki player ban ilekai na ke ni ke klub. La ya thu baga thong hi ba khamat kalong ban Seng ya ke slam ai jingkai khnang bagi khna bat Samla Khasi kenyo ban peni ya ke sap ke phong de jongki haka KSFA YPL bat AIFF Junior League. La kaliang kinong penya jongkan ke klub kila pentip ba kidang don kam shibon ke kyrshan ha ke bor kat ba ki pat ba ke jela kila ban yarap balada kino ki bakwa ban ai ke kyrshan ban yarap ya ke ni ke klub kila banyak kendu ya kinong penya lani banyak keren ba coach jongkan ke klub ha ki number bala ai ha ke description jongkan ke kebor. Okay, halo bro, keteng jong di bawah nang thank you ngari captain jong ka Hynniewtrep FC. Ha ka jing ya lenti but lum players but ban register nol ka don hi ka jing te but ndre but ke jing nya trailang ban ya wat iki players te kum kamshon ru ba don bentalang ban wat iki players bat nga te ka jing league tournament sini kum ka KSU te kidon ki week tournaments te ngi iki player to so ngi khot iki ban lakai na ni ka Hynniewtrep FC boleh bro ke experience ni ka club te kum as a captain ru kibun kijing namar kadang susdang te kini club mentaru dang susdang da suseng be ba ya da marbanyang te ka we ru benlong captain ru kam di besuk and because we haven't done to kabon ki place and all te kami ya ski hi te hopefully next season pat nginda ya long nginda la ya Seng bang kani ka you ka team te next season hopefully tanga mday captain makanaru I'll try my best bangan penyat ban penbet ban penbiang syakmat ya ni ka club kajing ban ya khun ni iru ka don hi kajing namar kumawang ginang syia kenduk lut berkhot ya ni ka season hi te idong kam ka bonding ki berkhot hi. experience de ante nhau biang hi la ro gi liang la te vi cham jing man jing la ti sa te
Antet habis kebiang adjust tu sini mong da pelut di bol na. Antet teman habis adjust itu bol ni jing experience yo na lega tim South Indian sa. Antet da kedek gila biang player gi da fisik bai mentality gi biang gi. Itu sang yo da ki hadiah dia. Congratulations. My name is Komba. I'm from Manipur. My name is Santosh. I'm from Manipur. I'm playing with Belgium, but coming here to Hynniewtrep, I have a good idea in this club. My name is Yogesh. I'm from Manipur. I'm Sir. I'm from Manipur, Belgium. I come to Belgium to play High League and all, but I come here to play B Division. I have too much expected with brothers and all. In here we have so much experience in here and so challenging this tournament B Division. And from the beginning, we gave all best of us. We all did great. So this tomorrow next match is so important for us. We have to win. We give to full performance looking. So thank you so much. I wish you Hynniewtrep. Tang jung ada payas kam kamnu ka experience bang ayo nang nena BDPA second division ka long ba nio ban expose yala di kunjuru ban maintain ya ka health ka physical jungi bagam ju bang ya kendulang prakasi banyak lek kai bah but kunjuru ai play bayada bal ai kini opportunity yang katahi mispus Keteng jangan ada Gabriel Fabian Bla, ngade na senang mau plug. Ka experience jangan bang nak kai nak hane Bengaluru for one season ngaladan Rebels Football Club. Ngalak kai kini ki competitions kum ka Double Bass Development League under 19 ka C Division ka Bengaluru Boys jong ka Rebels si reserve team but ka Daulat Khan Memorial Cup. Di ngalak kai Rebels for one season menta di ngakemen bro menta bang ayo opportunity ban lak kai nang ni Hynniewtrep FC. Kadika club bandingkong bandan hani Bengaluru ka club Khasi. Nasngu sarong hi kata bang ayo lak kai ni ka club. First of all ngakwa ban ai kuble hi ki coaching staff ya and kamta mi ba da nga ai kuble bi ai kani ka opportunity yang ban lak kai sini sa Bengaluru dan ni ka club jong ka na region ni. So kuble ba da di ngayo experience ban lak kai ni ka club because this is my first time ngalak kai ka B Division League. So ngalayo gain experience si kat tu kat ni kumbangi last game ni kendu kum ka Mysore Vijayanagar ka kadi ka team ka climb top of the table kala I intensity pressure in that game but we fought till the end but ni kami ka result bang kwah. So this season ni kampai rasa thong bang kwah ban poi too many of ups and down So next season nga kwah hi kani ka club bakan kiyo siya ka E Division siya ka thong and one day kwah ban represent ka Bengaluru Super Division. That's all. Hi, nga de coach, head coach jangka Hynniewtrep FC. Keteng janga gade
retrain mi kilang bang te as a coach in Hynniewtrep FC ngalai yo shibun bagi experience ngalai kendu ik players kipa dan ya ka sabah Bengaluru dengan sokman ba kumgane ka club ka dan ha Bengaluru ka bederu ka club ka panangkong du na Khasi jangi pandan ha Bengaluru te nga I bagi players su kilong excited ba kilong ki kemen ba ban yo le kai na kene ka club te nga ko ban ai ku play ba ida ba ila sim ye ka ila sim por ban perkhat ban stang ye kene ka club khnang ba ki players kin yo lat ban lekai but coach ku mangaru bangan yo ban coach ki players ni ki bedana Bengaluru te kene kene ka we na ka liang penyo kam ye ki Samla ba ye ki khna ki bala sanro sengi ban yo ka kam ha Bengaluru and what sha state jangiru long ban kukiu ya ka football te as a coach ki challenges su nga face ki shibon ki challenges namar ki ni dang shi kundu menta bar ki players ke club ko dang stang te ki dang shibon ki benta bangi dang haban pen bhashu shu te tamba next season nga commitment ti ba ka jing ya inti jang kan khamlong bet ba kan khamlong sei so ban posha ka thong ka bade ban promote ka A division namar kata complete la shibun ek players ni ki coach ki maybe ki physio ni ki other profession tu ki ba jade bar ka football te nagaliang jonga nga kwah ruban ai kuble ki players and especially Bawan who is our captain, so he have done a lot on and outside the field. So inside the field he have always give his best, and outside the field has always helped me as a coach and the club to run to make things easy and to make it run smoothly. So it's a good thing to have a person like him in the club, and hopefully next season also he'll be with us to guide the players and to take this club to the next level. Thank you. Publish buon, sia bro kiba baik ka program sport state next year. Things nga kade yara Martin Marbanyan, but they winning on sedang ya kan ka football club Hynniewtrep FC program sport Bengaluru Karnataka. Te kaniat ng bapai ya ka sedang jokan ka club Hynniewtrep football FC. Te isa ya po ila kailang ka modern football seni sport Bengaluru but hakuisi hadian mingla deplakai mga but katua ngot kini ki player senior ia poi keren ba kibuan kena asi budan seni sport Bengaluru but bet bhavan ka football nadai bunsin timyo eta kalat company eta ka talent ki ka sab chunki hangni po Bengaluru number nimdan karonor club Khasi kabila ka po kani ka Bengaluru league tingnya perkhat ba boleh ba nim form ini ko ka club ba la participate po kani ka Bengaluru league seni sport Karnataka te hadian jugani ka jingya cringe ngar ngawala but ngawa chintip KB ni banle ban form ini ka club seni sport Karnataka but kumno binyo ban participate po kani ka league te po Karnataka kadon ini ki kadam pair po kani ka Bengaluru league ka pasdang kadai kani ka D division but hadian kawan kani C lalu pijok ka D division ka pois ka C division lalu pikir na C division pois ka B division ang tapos ka pois ka A division but ka head and do kadai kani ka super division te haba buala da pasdang ni kong ye jadi bana le kana po D division and ray na pois keren begini ki Karnataka State Football Association mga karpati ki but ketua ni betul kini ki perlu cengai berharap dengan iyo akan penlekai ini klub Hynniewtrep Football FC sini apa kani ka B division te kapasdang ni kong rembu ini ba hadian jo kani ka cinya perkhaju ni kalong ba ini ban wat manager nampak ka klub sini dan tang ini ban dan coach nampak klub sini ba konsult tentu kadai ba kuno ni yo ini player ban penilaian nampak klub kuno ban ailar ini kena sini penilaian nampak klub hadian ni sedang lo banjir part ki kena
kibun we kena sini kiba debit panakai andrei hanjit pat na playing ki kinal kiba khama biang menlaka hagini ki position football pair te hadin Bangladesh form ini ka team juni hadin Bangladesh biang ini ka management juni sedang seka practice juni professional ke sngewbha club bang sedang kumangi hiri pagba kiba shu ie ka jela ka football ya poilang ya Shonglang sedang ini club tinggi Shengbun sini ya. Kawin ni sini ya kalau hakani kawin ni sini ya undu kalau hakani ka jinggo jingsep. Hakani ka sin berikong isya sei mangi para bi football bat ni pelut bat ni sin jinggo jingsep boron ba ka pelaj ni. Te kani kadai kawin ni sini ya ba kham jingja. Te hakani ka season number 1 di don ka thong let's say gide ban poi shaka ka jingjo gide ban long mini champion jagani ka B division for Bengaluru but let's say gide ban Kiu A division part season number 1 te naka lanjunga nashkapar ibro ki no cash to baki brig we football let's see kila ban yarap lang yakani club jumi da krono komro baki kwah on yarap buat khamtam nomor ini ka klub Hynniewtrep FC kerja klub football bodikong ramdu sport ka Sabah jong jala mekle jumi panang taru kami klub profesional ka sebagai klub bersu bunyad ki brio football dan terpat ya bro terkum ka jing la chapi terkum je kwah chapi banyarap lang ini ka klub jumi bodon sport Karnataka Bengaluru. But let's say lamba jarap chupi jibuai chupi kanika club Hynniewtrep FC kan boys la thamba long champion kanika season number 1 sport Karnataka but company ka sub perform ka sub talent jong Jaipuri Khasi sini sport Karnataka.